Salibonani, ngiyabonga ngokuthi uklikhe ku-video leyi. This is the Week of Entertainment lapho eselinika khona indaba ezimnandi ukuthi ubekwazi konke lokho okwenzakalayo elizweni lethu. I-Docket 636 lavulwa ngo-2014. Likhuluma ngalokhu okwayenzakalayo ngo-26 October 2014, ilanga lapho okwabulawa khona uSenzo Meyiwa owayedlalela i-Orlando Pirates. I-docket leli likhangela i-theory yokuthi uMeyiwa wabulawa ngabantu ababefuna ukutshontsha endlini kaKelly Khumalo. uSenzo Meyiwa wayevakatshele umakhwapheni wakhe uKelly Khumalo leli langa. Abantu bacabangela ukuthi amasela angena efuna ukutshontsha, kodwana-ke akusikho okwayenzakalayo. I-docket leli kodwa lona lithi uSenzo Meyiwa wabulawa ngamasela ayefuna ukutshontsha bagcina behluphana kusenzeke ukuthi bedubule uSenzo Meyiwa. Kodwana-ke i-docket leli u-636 kuthiwa libuya le-evidence engakhanyiyo njalo kule misconduct. For example, umngane kaMeyiwa uTumelo yena uthi ku-incident leyi uColonel Joyce Buthelezi uqamba amanga. Lokhu kuletha-ke i-confusion. I-Docket 375 lavula ngo-2019, initiated ngu-Warrant Office uMishek Makhubo lo-Colonel Joyce Buthelezi. I-docket leli lavumbuluka amanye ama-investigators esecabangela ukuthi abantu laba abangu-6 abakhulumi iqiniso. I-docket leli lithi bonke abantu ababekhona endlini babeplanile ukubulala uSenzo Meyiwa. I-National Prosecuting Authority yona ithi i-Docket 375 izakhangelisiswa ngemva kwe-trial leyi isiphelile. Yinko-ke ukuphela kwe-video yanamuhla. Melela enye i-video and don't forget to hit the subscribe button.